أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين قال رب انصرني على القوم المفسدين ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكو أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين قال إن فيها لوط قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين إنا منزلون على أهل هذه القرية رجسا من السماء بما كانوا يفسقون ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون آمنت بالله صدق الله العظيم. Cana estegin luttu alaytты öz qoomuna albatta sizler jaman uyattуу ишти кылып атасыңар. Силерден алдын бул ишти дүйнөдө эч ким кылган эмес. Албетте силер эркектер менен байланыш кыласыңар, жана жолдорду үзөсүңөр, чогулушуңарда жаман иштерди кыласыңар дегенде ал коомдун жообу бир гана эгер чынчыл болсоң, айткан сөзүң чын болсо, Аллахтын назарына алып келгин деди. Ошондо Лут алейхиссалам: Раббим, мага бузук коомдун каршысына мага жардам бергин деп Аллахтан сурады. Жана биздин фериштелер Ибрахимге кубаныч кабар менен келгенде келип айтты: албетте биз мынау айылды жок кылабыз, талкалайбыз. Албетте анын эли залым. Ошондо Ибрахим алейхиссалам айтты: албетте ал жерде Лут бар. Алар айтышты: биз анда ким бар экенин жакшы билебиз. Албетте анын үй бүлөсүнү куткарабыз. Аялы болсо ошолор менен чогуу калат. Кийин биздин элчилерибиз аларга Лутка келгенде ал кыйдалды, анын жүрөгү кысылды, айтты: коркпо, капа болбо. Албетте биз сени үй бүлөңдү сактайбыз. Аялыңдан башка аялың ошол азап чегүүчүлөр менен чогуу калат. Албетте биз албетте түшүрөбүз бул айылга асмандан бир азапты. Алар бузукулук кылган себептүү. Албетте буларды биз калтырдык, ачык аят кылып акылдуу коомдорго. Ankabut сүрөсүнүн 28-аяттан тартып 35-аятка чейинки аяттар, 7-8 аят. Biz ötkөн сабакта балдар Ибрахим алейхиссаламдын окуясын окуганбыз.
İbrahim Aleyhisselam'ın okuyası, Nuh Aleyhisselam'ın okuyası, bugünkü sabahımız Lut Aleyhisselam'ın okuyası. Bular bardığı ulul azm peygamberler. Bu sürenin başında aytkanbız. Allah subhanahu wa ta'ala sürenin başında aytat. Sizler iman keltirseňerler boldu. Oşol iman menen beşikip ketpeysiňer. Sizlerge söz türdü ar türlü sınavlar bolat degen. Oşol aýattın negizinde Allah subhanahu wa ta'ala peygamberlerdin okuyasyny tartip menen zikir kılıp atat. Demek iman keltirgenden keyin balдар Allah subhanahu wa ta'ala kim çınçıl, kim jalgançı, kim sadık, kim muhlis, kim munafık anı biliş üçün ar türlü sınav beret. Bu sınav tartip murtattan geletkan tartip ballar. Hiç kim bu dünyada jırgap, kalaganyt yaşap, anan beşke kep kete berbeyt. Bu dünyada iman keltirdim degenden keyin ar türlü sınavlar söz türde gelet. Düşünüňärbi? Oşony eske alyp Allah subhanahu wa taala peygamberimizge İbrahim aleyhisselam okuyası, Nuh aleyhisselam okuyası, andan keyin bugünkü sabakta Lut aleyhisselam okuyalaryny bayandap atat. Demek bu dünya yaşao bunda jakşyda, jamanda çok yaşayt. Kede kalaganybız bolat, kede bolbay kalat, kede özümüzge dinge din düşmanları tarafından, başkalar tarafından ne bolat elin tarafından sana kıyınçılıklar gelişi mümkün. Bunda uçurlarda bir gana sabırdуулuk menen biz jeňebiz. Sabırdуулuk menen biz jeňebiz. Oşon üçin Allah subhanahu wa taala peygamberleriň okuyasyny aytat. Bugünkü okuya Lut aleyhisselam'dan okuyası. Lut aleyhisselam dağı balat ulul azm peygamber. Çoğun peygamberlerden birisi. Biz aytkanbız ötkön sabakta İbrahim aleyhisselam Irak'ta peygamber bolgan. Kebir rivayetlarda 70 yıl, 80 yıl davat kılat. 70 yıl, 80 yıl davat kılganda davatın natijasından bolgonu iki adam Müslüman bolat. Birisi Lut aleyhisselam فَآمَنَ لَهُ Lut. Geçe Kur'an'da okuduk. İkincisi ayalı Sara. Sara enebis. Başka hiç kim Müslüman bolbaydı. 80 yıl davat kılat, hiç kim Müslüman bolbaydı. Anan oşol ökövünü alıp İbrahim aleyhisselam hicret kılat. Geçeki sabakta okuduk. Ne dedi? Men dedi فَآمَنَ لَهُ Lut وَقَالَ inni muhacirun ila Rabbi innehu huvel azizul hakim. Allah'ın hükmü melen men hicret kılamın dep İbrahim aleyhisselam Irak'tan Filistin'e ne kılat? Hicret kılat. Filistin İbrahim aleyhisselam'dan kiyingi bargan jeri, köçü bargan jeri. Köçü barganda jolda oşol Lut aleyhisselam'da çok alıp alat, Sara enebizde alıp alat. İbrahim aleyhisselam özü Filistin'de kalat. Lut aleyhisselam'dı Allah Teala'nın peygamberlik belet agadagın. Anı Sadum degen jere jiberet. Sadum baldar pas jeri bolat. İbrahim aleyhisselam çokuda bolat. Kırda bolat, Sadum pasdağı bir ayıl bolat. İbrahim aleyhisselam, Lut aleyhisselam'ın gelgen jeri Sadum bolat. İbrahim aleyhisselam özü bir yakta turat, kırdın başında. Öpe oşol jerde iki peygamber Allah'ın dinini jetkizet ellerge. Düşünüňärbi? Em oşol jerde jürgende Sadum'a kelgende Lut aleyhisselam kelgen jer ballar aýabay buzuk el bolat. Öte buzuk el bolat. Birinci kelgende Lut aleyhisselam'da aýabay jakşı kütüp alışat. Karasa adep ahlaklı, kelişken, çıraylı, nurlu adam. Aların arasında anday adam jok. Peygamberlerin ahlakıday ahlak boluşu mümkün emes başka adamda. Büt bary görüp suktanyp anan kızlarını berişet. Kızlarını bergende Lut aleyhisselam alardan bir kızını alat. Al wagtda kafir menen musulman nikah kısa bolgan, jayız bolgan. Oşonduktan Lut aleyhisselam oşo Sadum'dan kelip oşol eli sen jakşı adam ekensin, çıraylı adam ekensin, adep ahlakın jakşı eken, bizim bir kızımızı al dep bir kızını beret. Lut aleyhisselam ülenöt. Al wagtda kafir menen musulman nikah kısa jayız bolgan. İslam'ın başında da jayız bolgan baldar. Şeriatımızda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in doğrunda Mekke doğrunda 13 yıl, keyin Madina doğrunda 3 yılga çeyin, 16 yılga çeyin kafir menen musulman çok jaşagan ruhsat berilgen. Andan keyin Allah subhanahu wa taala ayat düşürgen. Ve la tankihul müşrikat. Müşrikat? Ve la tankihul müşrikin. Degen ayat düşöt. Müşrikler menen nikah kılıp bagla degen ayat düşgönden keyin, ondan keyin mansuh bolungan. Andan keyin emi bugün günde müşrik menen başka din ökülü menen nikah kılganga bolbay kalgan. Al uçurlarda jayız bolgan. İslam'ın dagın başında Mekke doğrunda, Madina doğrunun başında 3 yılga çeyin musulman menen kafir nikah kılsa bolat. Şunda uçur bolgan.
Ana Lut aleyhissalam balдар alар менен жашап бала жакалуу болуп, кээ бир риwayatlardan 2 балалуу болгон, кээ бир риwayatlardan 3 балалуу болгон. Балдары да иман келтирген. Бирок аялы иман келтирген эмес. Аялы иман келтирген эмес. Лут алейхиссалам бирок кадимкидей жакшы мамиле менен жашай берген. Аялы кафир болсо дагы ага жаман мамиле кылган эмес. Ал никесиндеги аялы, ак никесиндеги аял болгон себептүү ага зулум кылган эмес, урган эмес, аны кордогон эмес, жакшы мамиле кылган, бирок хидаят жок экен тагдырда хидаятка келген эмес. Түшүнүктүү, ошон үчүн бир чоң сабак балдар өткөндө да айтканбыз, аялың намаз окубаса да кыжырат болуштун кажети жок. Сен сабыр кыл, дуа кыл, Алла хидаят берсин. Пайгамбарлар Лут алейхиссаламдын аялы, Нух алейхиссаламдын аялы кафир болгон. 1000 жыл чогуу жашаган кафир аялы менен. Түшүнүңөрбү? Ошон үчүн бул хидаят Алланын колунда. Эгерде аялы намаз окубаса эле аны уруп, сөгүп, кордогонго шарият уруксат бербейт. Аны туура жол менен, жакшы жол менен ийгенге алып келгенге аракет жасаш керек. Түшүнүңөрбү? Лут алейхиссаламдын дагы аялы мусулман болгон эмес. Аяга чейин мусулман болгон эмес, анан ошол азапта бул дагы жок болгон. Мына ушул бүгүнкү сабак Лут алейхиссаламдын окуясы боюнча келип атат. Карасаңар Аллах Таала айтат: "Ва лутан из qala liqawmihi". Ва лутан. Бул баарлар Лут мансуб. Бул мансуб уламалар айтат, бул баягы ва арсална алдыңкы аяттардагы арсална деген феилге мафул дейт. Түшүнүңөрбү? Ошонтун ва арсална Ибрахим, арсална Нух деп эйтем не болду? Ва лутан ошого атф кылынат дагы биз жибердик Лутту деген сөз болот. Кээ бир муфассириндер айтат, бул мутааллыгы аябай алыс болуп кетет. Ошон үчүн бу жерде узкур деген феил махзуф дейт. Вазкур лутан болот. Түшүнүңөрбү? Эстеген Лутту из qala liqawmihi ал айтты өзүнүн коомуна, элине: "Иннакум лататунал фахиша". Силер бир жаман иш, уят ишти кыласыңар. "Ма сабакакум биха мин ахадин минал аламин". Силерден алдын эч ким муну кылган эмес деди. Эч ким кылбаган ишти силер кыласыңар деди. Бул балдар Лут алейхиссалам турган жердеги Садумдагы элдер өтө бузук эл болгон. Алардын бир 2, 3, 4 чоң жаман иштери болгон. Бирөөсү эркек менен эркек кошулган. Бачабаздык. Эркек менен эркек кошулгандан кийин, анын натыйжасында эркектер аялга барбагандан кийин аялдар менен аялдар кошулган. Ошонтип бузукулук пайда болгон. Аллах субхана ва таала дүйнөдө эркек менен аял кылып, адам насырын көбөйтөт. Адамдын насырын, урпагын көбөйтүш үчүн бир не болот? Эркек болот, бир качы болот. Түшүнүңөрбү? Эркек аял ошонун негизинде адам зат көбөйөт. Адам алейхиссалам, Хава энебиз ошо эки эле заттан азыр дүйнөдө 8 миллиарддан ашык инсан бар. Азыркы учурда канча адам келип кетти, Алла өзү билет. Дагы канча адам келет, Алла өзү билет. Алланын тартиби ушундай. Түшүнүңөрбү? Айтты, силер жаман иш кыласыңар. Фахиша өтө уят иш деди. Аны эч ким кылган эмес силерден алдыңы деди. Ма сабакакум биха мин ахади минал аламин дегени силерден алдын эч ким бул ишке барган эмес. Инсан дагы, жин дагы. Инсандар дагы, жин дагы мындай иш кылган эмес. Эң жаман ишти силер кыласыңар деп Лут алейхиссалам не кылган коомуна эскерткен. Бирок коому бузулган эл болгон балдар. Бузулган элге канча айтсаң дагы бекер, пайдасы тийбейт. Акыры ошол насихатты кабыл кылбастан Алланын азабы жагган. Азыр айтабыз, Кудай кааласа сабакта келет. Аллах субхана ва таала адамды жаратып балдар, эркек ыргачы кылып жараткан, эркеги бар, аялы бар, ар биринин нафсы болгон. Ар бириде адамда нафс болот. Адамдын кеде курсагы ачат, кеде суу ичкиси келет, кеде үйлөнгүсү келет, кыздар турмушка чыккысы келет. Бул инсандын табияты. Инсандын табияты. Аллах субхана ва таала ушуну жараткан. Бул шахват келүүсү бул күнөө эмес. Шахват келүүсү күнөө эмес. Нормадагы адамга шахваты келет ал. Балага жеткенден кийин ал боло турган нерсе. Ишиң ооруганда эле, бирдеке жегенде эле таказа болгон нерсе. Бирок шарият ошону контроль кыл дейт. Ошону туура эмес колдонсоң, сен күнөөсүн азабын тартасың. Эгер туура колдонсоң, ал сага жайыз. Эгер туура эмес колдонсоң, ал жайыз. Мисалы, курсагың ачып кетти, харамды жесең күнөөкөр болосуң. Халалды жесең сооп аласың. Харамды ичсең күнөөкөр болосуң. Халал ичсең сооп болот. Ошондой эле, эгерде шахватың келсе, зынага барсаң күнөөкөр болосуң. Аялың болсо, не болот? Соогун аласың. Хадисте келет, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айткан, силер аялыңарга барсаңар, ага да сооп аласыңар деген.
Sahabalar surashkan, "Ya Rasulullah, ayalımızga barsa da sawab alabızbı?" degende, "Ооба" деген. Ооба деген. Эгер ошол адам аялына барбай, башкага барып зына кылса күнөө болобу деген? Ооба күнөө болот. Анда аялына барса сawab болот деген. Демек, Аллах субхана ва таала жаратып, эркек, аял кылып, бүт бардыгын контролдо койгон. Ошол шариаттын чегинде болсо, шариаттын жолу менен болсо, анда бул күнөө болбойт. Балким сawab болот. Эгер шарият тийган жолго баратырган болсо, анда бул чоң күнөө болот. Эркек үчүн дагы, аял үчүн дагы. Эң чоң күнөө кирет. Ошон үчүн Кур'ан-ы Керимде Аллах субхана ва таала "Ва ла тaqrabuz zina" деген. Зына кылбагыла деген эмес. Зынага жакындабагыла деген сөз. "Ва ла taqrabuz zina" зынага жакындабагыла деп айткан. Түшүнүңөрбү? Ошондуктан инсанды Аллах үчүн жараткан, ошол инсан контрол кылыш керек. Инсан бул акылы менен инсан. Анан мал эмеспиз да биз. Малга баары бир. Мал болсо кете берет. Каяка болсо асылып, бияка барып, секирип жүрө берет. Инсан андай эмес. İnsanda Allah subhanahu wa ta'ala ve laqad karramna bani Adam. Mukarram insan. En adaptü en kımbat balı insan Allah yaratkan. Anı şartlarında koygan. Şonun üçün şariatta nikah kıl degen. Nikah jolu menen ne kıl? Balalı boğulla, yaşagıla degen. Bir nikah menen jetpese eköөнү kıl deydi. Ekөө bolsa üçöөнү kıl deydi. Bolsa төртөөнү kıl deydi. Bul жеңилдик эмне үчүн? Ошол жер бетинде бузуку, зына болбош үчүн. Çünkü yer betinde zina, buzuku bolboş üçün Allah subhanahu wa ta'ala nikahga joldu kengiri açkan. Oşol ayallar, kızlar ersiz kalmasın, buzukuluk bolbosun dep Allah subhanahu wa ta'ala erkekке eptey alsa, kara alsa, kudret jetse, birden, ikiden, üçten, dörtkö şeyin ayarlasında ruhsat bergen. Bul uşul zinanı jogotuş maksatında. Şariattın negizgi maksatı uşul. Oşonduktan Lut aleyhisselam kelip aytты, "Siler buzulgansыңар" dedi. Bunday kılığыңарды, bunday işti hiç kim kılgan emes. Silerden aldın bir dağ insan, bir dağ cin kılgan emes bunu. Siler bundan tövbe kıla, kayıt kıla, bul kılganыңар жақсы emes dep eskерткен. Түшүнүңөрбү? Demek bu zina kılуу, lavatat, baçabazlık, erkek menен erkek, ayal menен ayal bular en çoң günöөгө жатат. Şariat bundan tыюу салган. En çoң günөө şariat tыюу салат. Аны şariatta ne kılgan Allah subhanahu wa taala жақсы halal жолдорду көрсөткөн. Oşol joldoru menen gana adam balası özünün velerde hacatlarını bacarsa bolot. Düşünüyorbu? Demek Lut aleyhisselam kolundagı yaşagan adamlardın köpçülüğünün bozuluk sebebi uşul bolgan. Oşonun üçün balдар İslam dini özgöçö şariatыбыз nikeni жеңил kılganга buyurat. Kançalık nikah жеңил bolsa, oşonçoluk balдар koomdo buzukuluk azayat. Nikah kıyın bolgon sayın buzukuluk köpöyөt. Эгерде коомдо нике кымбат болуп кетсе, той топо менен, махыр менен кошуп кымбат болуп кетсе, баасы, анда ар кимдин колунан келбейт дагы бузукулук көбөйөт. Ошондуктан шариатыбыз тезинде нике кылганга, тез нике кылганга буйрат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям мубарак хадисинде айтат: "Я ма'шараш шабаб, мен истата'a минкумул ba'a falyatazawwaj." Ey жаштардын, ey жигиттердин несі жамааты, кимдин колунан келсе, үйлөнсүн деген. Үйлөнсүн деген. Ошондуктан шариатыбыз негизи тезде үйлөнгөнгө не кылат? Өкүм кылат. Эгер биз сахабалардын, табииндердин, таба табииндердин дооруну карасак, балдар, алар жаш эле кезинде үйлөнгөн. Жаш эле кезинде үйлөнгөн. Саид ибн Жубейр рахматуллахи алейх, табии Ибн Аббас разияллаху анхунун шакирти болот. Ошол айтат: "Мени атам жаш кезинде үйлөнгөн" дейт. Belki İbn Abbas radıyallahu anh үйлөнгөн экен. Tezirek үйлөнгөн деп, жаш кезинде эле үйлөнгөнгө аракет кылган. Abbas radıyallahu anh эки баласын, Fadıl ibn Abbas, Kulsum ibn Abbas, эки баласын тең жаш кезинде эле эскерткен экен. Балага жеткен учурда эле, силер үйлөнөм десеңер тезирек мага айткыла деп балдарын эскерткен. Ошон үчүн ислам дининде зына көбөйбөш үчүн, жамандык жолго элдер, кыздар, балдар барбаш үчүн nikahın tez kılganга üttөгөн. Çünkü nikah arkılуу adam özünün nafsını, özünü jamandan saktaganga sebep bolot. Oşon üçün Allah subhanahu wa taala dagı şariatыбызda nikahını жеңил kılganга buyurgan. Mümkün bolunca nikahını жеңил жетип kılgan жақсы. Чыгым азыраак, tezirek бүтөтүгөн кылса, бул эки тарапка дагы жеңил болот. Муну карасаңар, эми Allah subhanahu wa taala айтат: "Ва лутан из qala liqaumihi" жана эстеген Лутту ал айтты коомуна, элине: "Elbette sizler uyat işti kılasınlar. Ma sabakakum biha min ahadi minel alamin." Sizlerden aldın hiç kim bu işti kılgan emes.
A innakum lata'tunar rijal. Albatta sizler erkeklerge barasыңар dedi. Erkekler menен barıp koşulasыңар. Wa taqta'unas sabil. Ekinci günösü. Wa taqta'unas sabil. Jana joldu kesesiңер деген söz. Joldu kesesiңер деген söz balдар эки tafsiri var. Mufassirinde tafsirlegen. Birincisi oşol. Bayagı jol. Sizler ne kılasыңар? Ellerdi jolunu buzasыңар. Yani ellerden kelgen musafirlарды tosup alıp, joldu tosup, alарды tonoysuңар деген söz. Düşünüңөрбү? Bulardan ekinci jaman adatı oşonday bolgan. Alar kim musafir joldan össө, oşolor tosup alıp, toktotуп alıp, malı mülkünü tartıp alıp koygan. Karakçı bolgan da. Bu jagıdan jaman iş kılışat, ekinçisi karakçı bolgan. Себеби Sadum balдар joldun boyunda bolgondagı eldin bari kerbenler ötkөн. Kerbenler ötüp turgan учурларда булар ошол жолго отуруп алып, элдери тоногон. Тоногондагы балдар түрү көп болгон. Жолдун болсун эшиктин ордуна чыгып алып, ташты кармап отурган. Анан кербенге уруган. Ошол кимдин төбөсүнө адамга тийсе, ошол меники деген. Ошонун баары бүт барын тоноп алып койгон. Ушундай жаман эл болгон. Өзү ара булар бузуку. Экинчиси жолдон өткөн мусафирларды, аларды не кылган, малы мүлкүн тартып алып тоногон. Ошону Аллах субханаху ва таала ва тaqta'unas sabil дейт. Силер жолду тососуңар, жолду кесесиңер деген сөз. Экинчи манасы балдар taqta'unas sabil'in экинчи манасы силер нике кыла турган жолду кесип койдуңар деген сөз. Адам төрөлө турган жолду эми аялдар менен кошулбастан ошол табии жолду не кылдыңар, бузуп, экинчи тарафка туура эмес жолго өтүп кеттиңер деген сөз. Düşünüңөрбү? İnsanın tabii, insandын tabiatı, al erkek men ayal negizинден bala çakal bolup көбөйөt. Oşol joldu sizler üzdüңөр. Oşol joldu sizler üzüp koyduңар. Erkek menen erkek, ayal menen ayal деген немеге өтүп кеттиңер дейт. Düşünüңөрбү? Bu ballar öte jaman buzuk nerse, uşul nerse hazır Avrupa'da, kebir Amerika mamleketlerinde mizamda olup kalgan. Allarda kadimki değil erkek men erkek yaşayı beret, ayal men ayal yaşayı beret. Aleyyazu billah. Bu hazırlı gelgen nerse emes, oşol doğruda geletkan nerse. Adam akıl esini jogotkondan keyin uşunday bolat. Dünyaga kelgen maksatını unutkandan keyin, özünün kim ekenini bilbegenden keyin al uşunda jorgo bolat. Ana eldin bari suktangан, eldin bari şilekeyi agıp Avrupa degenlerin bari oşo Avrupa'ga barsaң oşonday bolat. Al jerde barın emes көп эле жерлеринде erkek men erkek, ayal men ayal нике кылганга уруксат берет. Аларды кадимкидей низамдаштырып койгон. Ал эми бул эң чоң күнөө. Эң чоң күнөө. Ошондой адамдар бизге эч качан үлгү боло албайт балдар. Ондай адамдар бизге эч качан үлгү боло албайт. Биз үчүн да Кур'ан-ы Карим китебибиз бар. Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва салламдын мубарак хадистери бар. Мына ушул бизге чыныгы үлгү, чыныгы жол башчы. Түшүнүңөрбү? Wa taqta'unas sabil. Экинчи эмнекен? Алар силер жолдогу адамдарды тонойсуңар, аларды тоноп алып, алардын мал мүлкүн тартып алып коесуңар. Wa ta'tuna fi nadikumul munkar. Жана надиңерде, мажлисиңерде, чогулушуңарда мункар, жаман иштери кыласыңар деди. Нади деген сөз балдар бул мажлисте айтылат. Түшүнүңөрбү? Нади мекен мажлисте айтылат. Мажлис деген ошол топтолгон жерде айтылат, чогулушта айтылат. Wa ta'tuna fi nadikumul munkar degeni bular üçüncü bulardın günösü bollar. Üçüncü günösü bular çoguluşlarında ayabay jaman bolçu. İflas sözdör, palit sözdör, eң jamanı oşol jerde uruşup kesse bir betine tüpürgön. Bir betine tüpürgön. Oşol jerde rih karış kılgan. Düşünüңөрбү? Rih oşol jelini çıgarıp oşo menen jarышкан bular. Kim jel çıgarganda anın nemesi doşu katуу çıksa ошол эң күчтүү эсептелген. Ушундай бузулган эл болгон. Ошону Аллах субханаху ва таала бир сөз менен айтып атат. Wa ta'tuna fi nadikumul munkar. Munkардын ичинде бүт баары бар. Түшүнүңөрбү? Силер чогулушуңарда ушундай иштерди кыласыңар. Ифлас иштерди, палит иштерди, адам кылбаган иштерди кыласыңар деди. Ушуну чогулуп алып туруп, урушуп кетсе бири менен түпүрүп бетине не кылган, жел чыгарып, башка кылып, ушинтип жаман иштерди кылган эл болгон. Айтты силер дин оңолушуңар кыйын экен. Эмне кыласыңар? Элди узасыңар, элди урдайсыңар, тонойсуңар, өз ара мажлисиңерде ушундай кыласыңар десе, фама кана жаваба каумихи илля ан қалу и'тина би'азабилlah. Алардын жообу жок эми. Алардын жообу жок. Бир эле сен бизди Кудайдан коркута бербей, ошол азап келсин гана дейт.
Eger çınçıl bolsoň, aýtganing çyn bolsa, anda kelsin azap. Sen bizi kayra koktasın der. Allah ne kılat? İbrahim aleyhisselam'a işenbesden Allah'ın azabını soraşat. Adaşkan kavim şunday bolat ballar. Negizi peygamber eskerse toba kıldık da şekerdi. Sami'na ve ata'na dep itaat kılsa Allah subhanahu wa taala bereke vermek. Buragalar anday kılgan jok. Allah ne kılıştı? Eger sen çınçıl bolsoň, aýtganing üçin bolsa, anda Hudaýda aýtgan azabı kelsin. Azabını alıp kelgin dep ne kıldı? Kavmi azap talap kıldı. Oşonda Lut aleyhisselam aytdı: "Qala rabbin surni alal qawmil mufsidin." Ey Rabbim, bana yardım bergin. Bu buzuqu kavmi karşı. Bu buzuqu kavmi karşı bana yardım bergin. Ular akılesi jogolupdur. Ular özün jogotkan eleken, buzuqu bütüpdür. Bularda oňoluş mümkün emes. Emi bana yardım bergin dep ne kıldı? Lut aleyhisselam Allah'a çakırdı. Hayrlı. Demek ballar adam balası buzulgandan keyin bir çek bolat. Oşol çekке jetkenden keyin je Allah kaytarat, je men jok bolup ketet. Çünkü je Allah hidayet beret, je jok kılat. Muna oşol kowumdoru karasaňa büt bary çekine jetken, çekine jetden buzuklukdun eçteke türü kalgan jok da. Ne kılışı bilmey kalgan uçurda Peygamber ukbagandan keyin Allah subhanahu wa taala alaryň baryny jok kılgan. Ardayım peygamberlerin doğrularında oldular. Jaxşylar az bolgon, jamanlar köp bolgon. İman keltirgenler az bolgon, jamanlar köp bolgon. Nuh aleyhisselam 1000 yıl davat kıldı. 80 adam iman keltirdi. İbrahim aleyhisselam Irak'ta 80 yıl davat kıldı. 2 adam Müslüman boldu. Gördüňörmü? Nuh aleyhisselamdan Sadum'da davat kılat. Balası 1-2 adam iman keltiret. Köp adam iman keltirmeydi. Oşonduktan köpçülük iman keltirgen emes, iman keltirgenler az ele bolat. Oşonduktan köpçülük degen nerse toora emes nerse. Ardayım köpçülük bayagynday toora bagытта bola berбейт. Düşünüktübü? Köpçülükti karabaş gerek. Negizi hakikat kayakta, çındık kayakta oşonu karaş gerek. Hakikat çındık. Eger hakikat çındık bir adam tarafta bolsa dagы oşol tarafga ötüş gerek. Köpçülükti elçigen, köpçülükti elçibiz degen söz kede toora emes koldanot, kede toora ele koldanot. Köpçülük ballar uşurlarda toora emes koldanot, sebebi köpçülük ardayım ele hakikatda bola berбейт. Yerde karasaňar Nuh aleyhisselam kowmu, başga kowumlar köpçülügi hakikatda emes ele. Buzuq ele. Biroq oşonda bolsa dagы Allah subhanahu wa taala arasından tandap jaxşy insanlarga imanga tawfik bergen. Oşonduktan köpçülükke emes, hakikat çındık kayakta bolsa oşol jakty yetiş gerek. Düşünüňörmü? Emi bular ne kıldı? Azap talap kılıştı. Azabını jiber dep suraganda falamma ja'at rusuluna İbrahim bil bushra qalu inna muhliku ahli hadhihi al qarya inna ahlaha kanu zalimin. Azap zikir kılınatat. Jana İbrahimge bizim peygamberler suyunçu kabar alıp gelgende alar aytıştı. Biz muna ayıldı jok kılabız. Inna ahlaha kanu zalimin. Bulardyň ayılı, bulardyň eli zalim dedi. Ular uşuntip Allah'ın azabını soragandan keyin Allah subhanahu wa taala ferişteler jiberet. Ferişteler birinci İbrahim aleyhisselama gelet. Ferişteler ballar iki nese menen gelet. İbrahim aleyhisselama kelip başarat beret. İkincisi Lut aleyhisselam kavmini talkalagan gelet. Bu düşünüňörmü? Eň birinci İbrahim aleyhisselama gelet. İbrahim aleyhisselama kelip durup "Falamma ja'at rusuluna İbrahim bil bushra." Bushra alıp gelişet. Bushra suyunç alıp gelet. Bu suyunçu ballar İbrahim aleyhisselam'dan Sara enebizden balası jok ele. Balası jok, kartayıp kalgan İbrahim aleyhisselam 120 yaşında. Sara enebiz 90'dan aşıp 100'e jakındap kalgan. Oşol vaqtda kelip sana Allah Taala bala beret deydi. Yaqub ve min wara İshak ve min wara İshak Yaqub Kur'an'da gelet. Hud suresinde de gelet. Yaqub'dan İbrahim İshak beret, İshak'tan keyin Yaqub beret dep Allah subhanahu wa taala suyunçuleydi. Suyunçulegönde ayalı turup aytat, men karagan kempir bolsam, hada ba'li şeyha, bu şeyh bolsa, karıp kalgan bolsa aksakal, bizde kanty balalybız bolabız degende Allah Taala şunday balalyk kılat deydi. Anan Allah subhanahu wa taala bu şura jönötkön oşo suyunçunu alıp kelişet ferişteler. Kebir rivayatlardan 4, 6, 8, 12'ge çeyin adatyny aytylat. Ferişteler kelgende adam suretinde kelgen. Öte çyraýly, öte kelişken adamlar suretinde gelet. İbrahim aleyhisselam karasa üyüne bir konok gelet. Konoktor ballar öte çyraýly adamlar kelişken, kadı kamat kelişken,
kiyimleri taza, yüzlerinden nurlar jangan adamlar keledi. Anan İbrahim aleyhissalam bunu görüp uyga çakırıp konoktaydı. Bunday adamlar konok kelbeyt ele, hayaktan gelip kaldı eken dep, konoktop, karasa köpçülük eken, toğuk soysam jetbeyt deydi. Anan ecil soyuyordu. Kur'an'da Allah'tan aytadi. Şunları torpak soyuyordu. Bir torpakты maşbi kılıp soyup keledi. Toğuk bersem jetbeyt bularga köpçülük eken dep, anan torpakты soyup, ana jakşılap pişirip ap kelip tartadi. İbrahim aleyhissalam konoktoğun jakşı görgen insan bolgan. Kim kelse konoktoğun insan bolgan. Oşon üçün alarga jakşılap tamak ne kılat? Ap keledi. Ap kelip koysa tamak jebeyt digiler. Kur'an'da aytadi: "Fe'awjasa fi nefsihi khifa." Fe'awjasa fi nefsihi khifa. Oşo içinden kıcalat bol degen söz. Kıcalat bolgonun sebebi al vaqtda eger jebese, bul jebegen adam düşman bolot dep düşüngөн. Düşman beken dep korkmon. Düşman dep karayın dese, gözünden yüzünden düşman görünbeyt. Çıraylı, nurlu, jakşı adamlar. Bak jebegenge kıcalat bolot. Düşününgörбү? Kıcalat bolot. Sebebi al vaqtda balдар düşmanдар jеген emес. Çay içken emес. Çay içip koysak biz an menen düşmandık kıla alabız dep alaganda kılgan emес. Bugünkü zamanada düşmanın içip jep gelip kayrele seni başında alıp ketedi. Bravo. Al vaqtda uğurlar dagı başkaça bolgan eken. Mufassirinler aytadi. Eger düşmandık kılsa, açık düşmandık kılgan jegen emес. Ben uruşkany kelgenmen dep. Anan keyin tigiler aytadi: "La tahaf ve la tahzan." Kıcalat bolbo, kapı bolbo. Biz Allah'ın elçisibiz. Sana başarat alıp geldik. Biz peygamberbiz, biz elçibiz dep anan İbrahim aleyhissalam'a düşündüredi. İbrahim aleyhissalam anan düşündüredi, bular ferişte eken, bular jebeyt eken dep. Al kelgender birösü Cebrail, birösü Mikail, birösü Azrail, oşul çoң ferişteler bolot. Oşolorun cemaati kelgen bolot. Anan balasına sana balalı bolosun deydi. İbrahim degen Allah Taala İshak'tı beret, Yakup'tı beret. Suratul Hud'da Allah Subhanahu ve Taala bunu kenen bayandaydı. وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِإِجْلٍ حَنِيذٍ. Köpüştür ve eylem ne kıldı? Bışkan etti alıp geldi. فَلَمَّا رَأَى أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمِ لُوطٍ. Gördünüz mü? Korkup bizde Allah Teala Lut kavmine verdi dedi. Ve imra'atuhu qaima fadahikat febashsharnaha bi İshak ve min wara'i İshak Yakub. Arkasından kim? Yakup da oladı dedi. Qalat ya veylata a'alidu ve ana acuz ve hada ba'li şeyha inne hada la şey'un acib. قالوا أتعجبين من رحمة الله ومن أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلون في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب. الله تعالى يقول يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. Gördünüz mü? Uşular kelgenden keyin İbrahim aleyhissalam ne kıldı? Yücadilunana fi kavmi Lut deydi. Buşuranı verdi. Buşura haber kelgenden keyin ikincisinde aytdı. Biz yeme senden keyin azı buna Sadomga barabız dedi. Sadomga barıp alар talqalayız, jok kılabız dedi. Degende oşol zaman İbrahim aleyhissalam aytdı. Ayette kim var? Lut var dedi. Bir tuğanın balası, alda peygamber. Oşoğa içi açışıp ne dedi? İnne fiha lutan dedi. Gördünüz mü? Adede Lut var degende alar aytdı biz jakşı bilemiz kim var ekenini. Qala inne fiha lutan qalu nahnu a'lam biman fiha lanunajjiyannahu ve ahlihi illa imra'atahu. Anan nerede Lut var biz bilemiz kim var kim yok kim iman keltirgen barını bilemiz. Allah'ın hükmü menen biz ne kılabız barabız dedi. Anan Allah'ın hükmü menen barışat. Barganda balдар Lut aleyhissalam uyunda tosup aladı. Bularga barganda İbrahim aleyhissalam'a kelgende orta yaştaki adamların süretinde kelgen ferişteler. Bularga barganda jaş balanın süretinde geledi. 15'in tegelegidegi jaş balaların süretinde geledi ferişteler. Aybay çıraylı, sulu, kelişken taza adamlar keledi İbrahim Lut aleyhissalam'ın uyuna. Kelgende Lut aleyhissalam kıcalat boladı. Aybay kıcalat boladı.
чыгарайын десе куа албайт, конокту кууганга болбойт. Үйдө кармайын десе, ал жерде кимдин үйүнө башка жактан конок келсе, бузулган элдер баары келип алган. Ушундай болуп отурган эл. Эгер алар келсе кантип жооп берем, улардан кантип куткарамын деп Лут алейхиссалам аябай кыжаалат болот. Кыжаалат болгондо айтат, биз Кудайдын фериштесибиз дейт. Алланын фериштесибиз, инсан эмеспиз. Буларды биз жок кылганы келдик дейт. Буларды жок кылганы келдик дейт. Анан ошолдо Лут алейхиссалам эки баласы иман келтирген баласын алып, дагы 3-4 аял иман келтирген, аларды алып, анан чыгып кетет. Калгандарына Алланын азабы келет. Түшүнүңөрбү? Мына ошону Алла Таала баяндап атат. Qala inna fiha Lut. Айтты, ал жерде Лут барго. Лут эмне кыласыңар десе, Qalu nahnu a'lam biman fiha. Ким бар экен биз жакшы билебиз. Lanajjiyannahu wa ahlihi. Анын үй бүлөсүнү, яни балдарын сактайбыз, аялдан башкасыны, аялы минал габирин. Ошол жердеги азапты калат. Азапты калуучулар менен чогуу калат деди. Falamma an ja'at rusuluna Lutan si'a bihim wa daqa bihim dar'a. Кийин биздин пайгамбарлар, элчилерибиз Лутка келгенде si'a bihim деген жаман болду деген сөз. Баягы айттык азыр. Алар келгенini көрүп, кычалат болуп, коомум кандай мамиле кылат деп аябай жаман көрдү. Wa daqa bihim dar'a деген колу тар болду деген сөз. Бул баягы жүрөгү кысылды деген сөз араб тилинде. Түшүнүңөрбү? Не болду? Кычалат болуп, анын жүрөгү аябай кысылды, жүрөгү менен кычалат болуп сыгылды. Wa qalu la takhaf wa la tahzan. Ошондо фериштелер айтты, коркпогун, кычалат болбогун, inna munajjuka wa ahlak. Биз сени үй бүлөңдү сактайбыз, аялыңдан башкасыны сактайбыз деп фериштелер не кылды? Кабарын айтты. La takhaf wa la tahzan. Демек, la takhaf дегени сен коркпо өзүңдөн, бизден капа болбо деген сөз. Түшүнүңөрбү? Бизге эмне болуп капа болбогун деген сөз. Демек, сен коркпогун өзүңдөн дагы, тигилер буларга жаман мамиле кылат деп андан да кыжалат болбогун. Биз сени үй бүлөңдү сактайбыз, аялыңдан башка деди. Inna munziluna ala ahli hadhihi al-qarya rijsan min as-sama bima kanu yafsukun. Albatta biz mына айылга асмандан bir бале түшүрөбүз, азап түшүрөбүз. Bima kanu yafsukun. Бузукулук кылган себептүү, булардын бузукулугу себептүү буларга азап түшүрөбүз деп Алла Таала Куранда айткан. Негизинен балдар Лут коомуна болгондо дагы 4 азап келген. Бир эле азап эмес. Булардын иши көп болгон. Бачабаздыгы өзүнчө, финадики мункардагы иштери, мажлисте, андан сырткары элди тоногон, көптөгөн жамандыктар болгон үчүн Аллах субхана ва таала буларга аябай катуу азаптарды түшүргөн. Бири Кур'ан-ы Керимде айтып атат, эмне? Rijsan minas sama. Асмандан буларга бале жаайт деген. Rijsan minas sama wa amtarna alayhim hijara. Кур'анда келет. Таш жаайт. Sayha деп келет Кур'анда. Каттуу үн чыгат. Андан кийин 4-үнчүсү Жибрил алейхиссалам ошол жерди көтөрүп, алиха сафилаха. Асманга апарып кайра урат. Урганда жер менен жексен болуп, талкананып бүт баары жок болуп кетет. Мына ушул Кур'ан-ы Керимде буларга 4 түрдүү азапты Аллах айткан. Түшүнүңөрбү? Асмандан Алланын азабы түшкөн, таш жааган, сайха жана Ибрил алейхиссалам асманга көтөрүп туруп кайра чапкан. Себеби өтө бузуку эл болгон. Ошон үчүн Аллах субхана ва таала азапты дагы күчтүү азаптарды жиберген. Айтып атат алар инна munziluna ala ahli hadhihi al-qarya rijsan min as-sama. Albatta biz bul azamlarga asmandan azap düşürüyoruz. Bima kanu yafsukun. Bul fasık adamlar bular. Bular buzuku. Oşol buzuku bolgon sebepti asmandan alarga ne kılabız? Azap düşürüyoruz dedi. Uşul azaptın bari düşkön bularga. Azaptın bari düşkön. Andan keyin ayette Allah Teala ayttat: "Ve laqad tarakna minha ayah." Alardan biz bir belgileri kaldırdık. Bayyina açık ayetlerdi li kavmi yaqilun. Akıllı adamlarga deydi. Akıllı adamlarga al jerde açık nişandardı, belgilerdi kaldırgan biz deydi. Düşünüңөрбү? Anı balдар Bahrul Meyyit deydi. Azırga çeyin oşol jeri kalgan. Oşol Urdun menen Palestin'in ortasında Sodom azırga çeyin var. Ölüp deniz dep. Al turat. Anı bardığı barıp köröt. Körgöndө turistler barıp köröt. Anda bir canlık yaşabaydı. Al жерде bir жанып жашабайт. Ошол жер чукур болуп калган. Мурда канча болсо андан дагы чукур болуп кеткен. Көтөрүп урганда эмне кылган? Дагы башка киргизип жиберген. Ошол жер азырга чейин турат. Бул ибрат үчүн Алла Таалам калтырып койгон. Түшүнүңөрбү? Бул ибрат үчүн. Эгер силер да бузулсаңар, силерге дагы ушундай болушу мүмкүн деген ибрат. Биз Кудайдын баласы эмеспиз.
Kudayдын жакын эмеспиz, таныш эмеспиz. Баары бирдей инсанбыз. Ошон үчүн бирок бизге Алла Таала эмне кылат? Ва ма арсалнака илля рахматан лил аламин. Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи вассаламдын берекети менен мындай азаптар көп жибере бербейт. Амматтан азап жибере бербейт. Болбосо, эгерде бүгүнкү акыбалга үммөткө карасак, ушундай иштер азыр деле болуп атат. Дүйнөнүн ар бир учурунда болот. Бирок Аллах субханаху ва таала пайгамбарыбыздын урматында, пайгамбарыбыздын берекети менен мындай азап бербей турат. Демек, түшүнүктүү болду. Демек, эмне азап келип калыштык ыктымалы бар, азаптан коркуш керек. Демек, бузулган коомдор оңол болсо, аларды ээрчип жүрө бербейт пайгамбарлар. Чегине жеткенден кийин бүттү. Алла азап берет, алар көчүп барып, башка жака барып дават кыла берет. Ишин уланта берет. Ошондуктан бир жерден майнап чыкпаса жүрө бергендин кажети жок. Анда башка ишти кылыш керек. Түшүнүктүүбү? Ал эми хидаятка келсе келди, келбесе, ал жагын Алла Таала өзү билет. Бирок бузуку коомду оңдогонго пайгамбарлар жиберген. Пайгамбарлардан кийин кимдер? Пайгамбарлар мерескорлор, уламалар. Ошон үчүн элдин арасындагы бузукулук болсо, аны эң биринчи түздөн түз милдет уламалардык. Мынау харам, мынау халал, мынауну кыл, мынауну кылба деп эскерткенге, айтканга не кылыш керек? Ниет кылыш керек, айтыш керек, журат кылыш керек. Бул түздөн түз силер менен биз уламалардын, дин адамдарынын немелеси болот, милдети болуп эсептелет. Ошон үчүн Аллах субханаху ва таала айтат, биз аларды калтырдык ал жерлерди ачык нишан кылып, белги кылып, икауми яқилун, акылдуу адамдарга. Ошол жерди көрүп, ушул жерде бир элдер жашаган экен илгери, алар ушундай бузук болгон экен, акыры Алла Таала ушинтип жок кылган экен. Эми биз да ошолордун кейпин кийип калбайлык, ошондой болуп калбайлык деп тооба кылганга Алла Таала мындайт. Түшүнүктүүбү? Демек, канча пайгамбар келген болсо, алардын көпчүлүгү балдар аз эле адам мусулман болгон, иман келтирбегендер көп болгон. Демек, ушул аркылуу пайгамбарыбызга саллаллаху алейхи вассаламга, Алла Таалам пайгамбарыбызга аркылуу бизге айтып атат, жакшылар аз болот, жамандар көп болот. Кыжырат болбогула, иман келтирбейт деп кыжырат болбогула. Иман бул баалуу нерсе, өтө кымбат баалуу нерсе. Алла Таала ар кимге аны насип кыла бербейт деди. Аллах субханаху ва таала баарыбыздын иманыбызды саламат кылсын, адаштырбасын, жаман күнөөлөрдөн баарыбыз сактасын. Субханакаллахумма бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта